sugnanan mo. Yarap na kamaking ko, asmo mo emitikum, unsera man patibong, ekanumanot masiro, ako'y kinumo at yung siping mo. Ekatatakot, ekakakarong, at yung siping mo, sugnanan mo. Ekatatakot, ekakakarong, at yung siping mo, sugnanan mo. Bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi pong isulod yun lang masalesa rin kaya kayong face mask hanggang mayari pong misa. At agkatanla po ring maldama kaya betamo pong makibat karing dalit, panalangin at kanta kabang magmisa. Dakal pong salamat. Maya pahabak po kaya kayungan, may tipon tamo pong eni batayang samban, purian at pasalamatan, ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapuding makatuki. Paraking kapasalamatan da po di William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldrop and Rosal family, Helen San Pablo, Ricky and Adoracion Canelas, Calfun Manufacturing Philippines Incorporation, Tayag Di Mabuyo family, Shania and Carlo Camaya, Rafael and Clarita Camaya, Ria Camaya, Mendoza, Roque, Pangan family, Early Mendoza, Ronald Talens, Bona Bernardo, Patrick R. Cura Elenga family, Remy Calma Sagmitan family, Lourdes Calma Chua and family, Jose Calma and family, Marley Calma Gutierrez and family, May and Bert Santiago and family, LV Feliciano, Lola Paz Salenga. Paraking Aldo anibersaryo ng Kebaytan ng Samuel Dison. Paraking kayadwanan dat pamanantabi ng Banal Espiritu, karing families and friends of Father Nolly, Father Meg, Father Jasper, Father Mark Anthony, HRP staffs and mandated organizations, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Liliananay Pineda and family, Governor Dennis and Yoli Pineda and family, Rosel Pineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Vitog and family, Lincoln Baluyot and family, Imangauring Between and family, Pati Goliar and family, Gilbert and Luvenisa Nuki and family, Grace Santana, Joel Santana, Juan Jose Santana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Evangelina Manankil, May Aquino, Eliana and Joaquin, Caitlin Uy, Carl Peter Uy, Isabel Uy, Anthony Laksamana. Paraking kapaldanan pa mi kakatawa ng pang espiritual ng
Joy Espino and children, Olivia Balatbat, Imangauring Between and family. Para king malalagwang kapaldanan dadi Roberto Rayos Rosal, Helen Rosal San Pablo, and Lawrence Rosal San Pablo, Constancia Rosal Pamintuan, Lilia Lucian Nagit, Jose Augusto Nagit, Richie and Rima Pablo, Jelly de Guzman, Jose Peping Henson, Imangauring Between, Adria Switzer, Ler Paras, Lilia Dizon Berkeley, Gertrudes Pineda, Robin Epamuseno, Danica Ann Damagin, James Coleman, Marichu Cedro, Edgar Bagang, Jima Makapinlac Rosal, Flores family, Col Antonio. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayang nabie, lalong-lalo na rin Teresita Wickelson and Daryl Charles Wickelson Sr., Leopoldo and Aurora Nepomuceno Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Carmelo and Concepcion Nepomuceno, Romarico and Katrina Henson, Monsignor Cosme Betwin, Monsignor Andres Betwin, Policarpio Betwin, Jose, Joaquina Betwin, Antonio Sr. Dizon, Lourdes Dizon, Mariam and Michelle Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca de Tioco, Alfredo Chao, Chua Tangeng, Yao Bunkeng, Ma Meyeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonia Reyes, Maximo Chao, Cecilia, Raquel, Simeona, Simeon, Lilian Lacson, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Teresita Camaya, Teresita Punsalan, Fernanda Camaya, Felipe Buan Jr., Aurora Cosme, Paz Gibo, Souls Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco, and Wilhelmina Pulumbarit, Carlito and Nicolaso Pineda, Marcos Lumanlan Jr., Renato Tayag Sr., Adoracion Tayag, Abraham Tayag, Conrado and Estrella, Edgardo, Hermelo Efren Sr., Elizabeth and Benvenido, Felicitas, Agnes, Corinta, Anisha, and Emiliano Pineda, Hermening Hilda Pineda, Marilu, Mark Christian David, Dometilia Canlas, Mariano Dizon, Gertrudes David, Binancio David, Angelita David, Ricardo Bermudo, Victorio Bermudo, Leocardia Bermudo, Martina Chua, Juniper Chris, Aida Dizon, Danilo Sison, Marino Sison, Benedicta Sison, Nicasio Sagcal, Conchita Sagcal, Sani Sagcal, Jeriel Dizon, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, John Joseph Balahadia, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espirito, Lucia Espirito, Juanita Espirito, Emilia de Leon, Noel Loleng, Frederick Caladiao, Lorden Caladiao, Libertado Vivar, Victor Vivar, Alicia Vivar, Armenentario Tayag Sr., Nolasco Tayag Sr., Antonia Tayag, George Sison, Richard Anowan, Pasita Makapagal Sison, Yodel U. Garcia, Sebastian Joseph Sagum, Antonia Gonzalez, Renato Pineda Sr., Rolando Pineda, Senaida Pineda, Leoncio Calma, Magdalena Calma, Rufina and Vicente Feliciano, Aurelio Salenga, Nestor Sagmit, Ferdinand Feliciano, Angels, Apong Baring, Edwin Brillantes, Miguel Salvador, Roberta Brillantes, Dominic Gabriel V. Dizon. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalong retang lalong mangailangan, king pakalulo ning Ginoo. At syuta na po king kalimang Domingo ning karaniwan na panahon.
ing manimuna king kakatang Santa Misa, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Sa tinggang tangalan, karing bundok, ing darata, mamalita, ing kaligtasan. Nyo sa tinggang tangalan, karing bundok, ing darata, mamalita, king kaligtasan. Dagalapod ing manenaya, ing kaligtasan aking tanan. Bulag maklak, pile at pili, Malening Diyos, ikang magdala, ing kaligtasan aking tanan, ing karelang kapanayan, kekang pakibatan, nyo kasanting dang tangalan, karing bundok, ing darata, mamalita, king kaligtasan. Nyo kasanting dang tangalan, karing bundok, ing darata, mamalita, king kaligtasan. Nyo kasanting dang tangalan, karing bundok, ing darata, mamalita, king kaligtasan. Nyo kasanting dang tangalan, karing bundok, ing darata, mamalita, king kaligtasan. Kilagyonig pam, poning anak, ang poning Espiritu Santo, Amen. ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios, ating sala ning banal Espiritu manatili kaya kayangan. At kaya ka antimo rin, Pakamalang kong kapatad, inaus na katamo ning Gino, bata mo pong mitipon keti, king pisamban maragul, batayang samban purian at pasalamatan ing malugod a Diyos. Makirandam tamo karing kayang amano, uling ding amano na ning Diyos, babielang biye alananga, karing makirandam at tutupad kareti. Ban kanita lalo tapa pong maging karapat dapat magdaon kaniting Santa Misa, sisyan tapa mo ping kakatamong kasalanan, manyawad tamong kapatawaran king Diyos. Ginong Jesus, ikaing tunay sulu ababiye sala, karing sablang tao, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalolo, Yesu Kristo, nga mo tungkol kingkekang sarili, ako'y sulunan ning yato, ninuman tutuki kanako, mikasuluy ang babiye-biye, Kristo pakalulu. Kristo pakalolo, Ginong Jesus, nga mo kami, ikayong suluning yato, ikayo sukat magsunlag
arapandaring tao, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa mayupayng tuto pakaluluan ng katamo, at king pang patawad na ring kasalanan tamo, idala na katasa, king bie alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. O maluguday kami, maulaga kami keka, uling alang kupas mong pagkatiwala ke kami, ing misyoning pamigpakilala, king lagyon at lugod mo. Pasignaman mo kami king ke kaming kainan, ipayabot mong apila sa miyang mensahe ng Ebanghelyo ko. Bangking bakas ng Isus ay anak mo, ayat at mingke kang sala, at lasa king yato, at kang bening maragula-gula, akang panandisan ay ding katungkulan mi. Itiagon mi keka, king kapamilatan ng ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibiyang pong magari kambemo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananggo. Pamamas ang iba't king libro ning Propeta Isayas. Nga na ning Ginoo, dakayanan nyo la king pamangan nyo, ring danupan at ibuklat nyo la ring pibale-balayo,
karing pakakalulong alang tuknangan. Di na nyo lang imalan ding lubas at eila tatanggian saupan ding kamaganak yu. Kanita, sunlagya kaya kayo ing lupa ko, anti ingaldo ni ngabak, at agad lang kumayap ding sugatyo. Manatili ko ngatyo kaya kayo, ban iligtas da kayo, ing pangayatyo ko kaya kayo, ya ing maglualo king sablangaldo ning biyeyo. Pakibatanda kayo, potang manalangin kayo kanako, potang maos kayo, makibat ko. Nung tuknang na kayong manalipit, manabuso at magsalitang marawak. Nung munye kayong pamangan karing danupan at saupan dingatyu king pamangailangan, kanita ing dalumdum ang makapadurot kaya kayo, mielilan king sala ning kagtuan ayaldo. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Metong yang sala king karalumduman, para karing taong banal, maganakaya mapaglunos at makatuliran, mapalad ing taong mapamaram kwalta, at mga biyayan king pipawasana. Eya mabigo kapilanman ing taong mayap at parati ng ganakan. Eya tatakot tanggap king mayap a balita. Masikanya kapanaligan at king Ginoo manaligya. Eya maliligalig, ni mitatakutan man, makasiguro yang akit na lang masambot ting keyang kasalang. Makabuklat ya gamat karing pakakalulo, mapanyapat yang mayap, manatili kapilan man, ing mayap ng pilubluban, maging mayupayaya at miparangalan.
King mumuna ng sulat San Pablo, Karingtao, Corinto. Kanitang dinatangko kaya kayo kapatad, bang ipanaral ko ing makalihim ng katutuan ning Diyos. Eko migsalita king mga lalam ayamano, o king mangatas akabyasnan. Uling sinabi ko, king kanakong sarili, ing kalingwan ko, ing sablang bage, kabang atsyuko busaliw. Subali mo kang Hesu Kristo, at lalong-lalo na, king kamatayan na, king krus. May nako inyang dinatangko ke kayo, at gagalgalya ing mabilog kong katawan, king takot. At ing kanakong pamagsalita at aral, elamibye ke kayo, king makayaman ng amano ning kabyas ng tao. Nune king patutu na ning Espiritu at upaya ning Diyos. Uli na niti, manalumpakan, ingke kayong kasalapantayanan, king kabyas ng tao, nune king upaya na ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Sala ning yato, nga naning Ginoo, ing tutuki ka na ako, lumakad king dalumdum, nunemi ka suluyang babye-bye. Ginoo manatiliya ke kayo. At keka antimurin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Mateo. Higaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaringkayang alagad. Ikayo ing asin ning yato. Nung milako kalat ing asin, makananon mo pang abalik ing kalat na. Ala ng kasilbihan, inyam yuksena mo king luwal, king daramusakan da ring tao. Ikayo ing sulo ning yato. Malyaring sa likod ing balen ang makatalakad babo ning metong abundok. Alang manyinding sulo kay batakpan niya mo king metong apanakal. Bagko si bilirayti king tune ng tumpakan. Bayang mo niya sala, karing sablang atyu king bale. Makanya niya naman sukat mo niya sala, king harapan daring tao, ingke kayong sulo. Banketa, panakit da karing dapat siyong mayap, paligayande, ingig payong at subanwa. Ing maya pabalita ning kekatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po kaya kayongan. Antimurin po ring kapatid tamo karing karelang pibale-bale,
ang makiyagum mag-participate po kaniting Santa Misa, mayapayabak ng Diyos po kaya kayungan. Deta pong manalbekeng fast talk keng Channel 7 ni Boy Abunda. Fast anya mabilis Kutna niya po yung celebrity, yung artista, papamili na kayamanan o katalinuhan, singkabilis po yung pakibat. Asin o walang asin, may asin. Ilaw o sulo o dalumdum, sulo. Mamiliya po. Pero pangrasking bietam Kristiyano, tamo po makapamili. Nga naking ebanghelyong binasa kong ini, ikayo ing asin ning yato, you are the salt of the earth. Na sinabing, ikayo sana ing asin, pumakanyan. You are the light of the world. Ikayo sana ing sulo, king yato, pumakanyan. Bala mo, mo statement, no ne exclamation niya, it is imperative, it is a command that we become salt and the light of the world. Magbalik tamo po keng kaya katamong pegaralan, mag-review ko mo pong mag-review bang kanita yung kalinguan. Yan ang misan kakabayang kumilya ko. Mag-review tamo. Inyang inawos no ring alagad na ning ginutam the first 4 disciples of Jesus. Magliligo lang. Come, follow me, and I will make you fishers of men. Lawin niya po yung aman ng Jesus, I will make you. Gawanda kayong magliligo, pero keni, ikayo, nga na. Ikayo, ing asin, ikayo ing suluning yato. Come, follow me. Come after me and be my disciple. Gustong inaus na ka ng Jesus, it is an invitation to follow or to reject Him. Malyari meng tangyan, malyari meng tukyan. It is a call, it is an invitation na nung gewara po dening alagad, minuna ng alagad, they left everything and followed Jesus. Likwando ring lambat, likwando ring bangka, likwando ring pamilyada, likwanding eganagana. Why? Because the call of Jesus is the most important call. It is over and above any work, any occupation, and preoccupation. O ini po yung peka makatas diling awos. Niya sinabi ko po karetang sinimba, ikayo nawas no ko ning ginungeni para muntakeni. At likuan nyo po yung gana-gana. Likuan nyo yung pamilyayo. Likuan nyo yung pibale-baleyo. Because this is the most important call. The call to discipleship. The call to follow Jesus. Uling Diyos ya po yung minaus. Ustong minaus yung Diyos. Tayo po tatangyan. Likwanding gana-gana. Misanaldo, o yan magpraktis ta na misanaldo, lakwanta mo nga ning gana-gana. Amen? Lakwantangan po yan. O tang mateing tao, nga kupin kaya